Urubuga rwa YouTube rugaragaza ko abarebera umuziki ku butaka bw'u Rwanda umuhanzi barije cyane mu gihembwe cya mbere cy'uyu mwaka ari yampano ufite indirimbo zarebwe inshuro zirenga miliyoni 6,900,000. Uyu muhanzi akurikiwe na Bruce Melody ufite ibihangano byarebwe n'abarenga miliyoni 6. Ku mwanya wa gatatu hari Papi Clever na Dorcas bafite ibihangano byarebwe n'abarenga miliyoni 4 n'abantu 77. Mu gihe ku mwanya wa kane hari Meddy ufite indirimbo zarebwe n'abantu barenga miliyoni 4 n'abantu 77. Naho ku mwanya wa gatanu hari Vestina na Dorcas bafite ibihangano byarebwe n'abantu barenga miliyoni 4 n'abantu 70. Ku mwanya wa gatandatu haza Diamond Platnumz, akaba ari nawe munyamahanga wenyine uza mu bantu 10 ba mbere bafite indirimbo zarebwe cyane hano mu Rwanda, aho yarebwe n'abarenga miliyoni 4 n'abantu 58. The Ben aza ku mwanya wa karindwi n'ibihangano byarebwe n'abantu barenga miliyoni 4 n'abantu 57. Agakurikirwa na Juno Kizigenza ufite ibihangano byarebwe n'abantu barenga miliyoni 4 n'abantu 16. Ku mwanya wa 9 haza Chris Easy ufite ibihangano byarebwe n'abantu barenga miliyoni 4 n'abantu 6. Naho Korali Ambassadors ikaza ku mwanya wa 10 aho ifite ibihangano byarebwe n'abantu barenga miliyoni 4. Twibukiranya ko iyi ari imibare y'abakunzi b'umuziki barebeye ibihangano by'abahanzi ku butaka bw'u Rwanda.